dodatno opterećena pacijenta. Čuli smo doktorku iz savjetovališta koja kaže da ta Što si još jebo ovdje? Ne, Srki. Privatno. Prijatno, brate. Evo ovdje klopamo. A ovdje imamo obuku. Eto, ja sad kupujem 6.000 tako. Kupi me 6.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koliko imamo u ruci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koliko je ovih velika? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači, vraćam i denarku, uzio stotku. Njih sam uzeo. I sad ide znači, koliko... Tako što su meni